كي البال احكيلو ولادي عندك رجال يكون واش يكون واقفين ديما مازال واقفين ديما مازال كامل معاك ديما نامن بيك معاك يا الخضرا من قدام نجمة في السما بالخير تضوي عليك بين يديك أمان العالم معاك يا الخضرا معاك يا الجزائر معاك يا الخضرا ديري خير Canal Algérie, gladiateur, en bas rouge, la planète, nous allons l'alerter. Mettez-vous sur la touche, vous avez les trophées, nous avons la fierté. Dans les pattes de Barthez, c'est le seul dans les bars de Barbès. À Paris en panique sont les gens, ça fait peur 500 000 maghrébins sur les champs. Ronaldo, Robinho, Emerson, on s'en fout, on a peur de personne. La planète, nous allons l'alerter, vous avez les trophées, nous avons la fierté. Efficace et précis, imbécile c'est chez nous le Brésil. But de Saïdi sur une base de Ziani ou Megni, ça fait kiffer mon ethnie. L'Algérie qualifiée, ça fout le seum à l'arqué. C'est Yepta qui a marqué. On maîtrise les reprises aériennes, que la coupe soit repeinte aux couleurs algériennes. En voiture, en bécane, en ferry, connecté sur Canal Algérie. Les pétards, les klaxons, les pétards, ma musique fait danser les pétards. متغيرين علي الشبكة يا الجيري حبة حبة ونجيبوها في الفيلي رانا طالعين سكر على الغيارين علي الشبكة يا الجيري حبة حبة ونجيبوها في الفيلي رانا طالعين سكر على الغيارين ويا الخضرا لي زالجيري
L'arrivée de l'équipe d'Algérie en Égypte a été plus que mouvementée. Venue au Caire pour disputer son dernier match de qualification à la Coupe du Monde, la délégation algérienne a été prise à partie par de violents supporters. Le bus qui se rendait à l'hôtel des Algériens a été caillassé. Les vitres ont été éclatées par des pavés lancés par les supporters égyptiens. 5 joueurs algériens ont été blessés à la tête et à la main. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça pour toi, c'est ça pour toi. On n'est pas du tout. Des experts de la FIFA se trouvent actuellement sur place pour constater les dégâts provoqués par cet incident. خلاص السلام عليكم خلاص 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 وش داركم وش داركم خلاص خلاص خويا خلاص خلاص صح صايفي صايفي ريح ريح صايفي انا معاك انا معاك انا معاك اسمع اسمع ده كلام اسد سفير. شوف الكسر وين فين مفحول انا هنا معاكم جيناكم من الانجليز انا هنا كندا ريح 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 خليه يصوره صوره عمو ضربوكم كيف ضربوكم خلاص 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 ادخل داخل ادخل داخل خلاص 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 ادخل ادخل خلاص خلاص ها اروح الباب كلمه 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 حبيبنا خلاص كده خلاص خلاص ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش ترى لا يا اخوان انا عيب يا اخوان شوف يا اخوان فيفا الجيري 1 2 3